Whaatalo whātu talafo I le nei tae au si mai alau whaafonga o tala o le nei fo I asonga fua. E to otasi na whanaina ma maliwa I lava I le waweawa na nafi au kilani saute. Whaate ia tua o I le street to BT o tahu I le whaalongoino le papa whaatolo o pulufana pe tusa le itulai lua I le waweao. Na waweona o ane au nanga mo whaalawlai whaafua sei peitai e le ima whaiona whaasawina le ola o le o maliu ma na maliwa I lava I le whale. Ripotia mai ai le whaate ia o le toatele ma ua whaatalo sanga ina I le malo e nisi o taitai o le community mo se fesoasoani. E ono cases whaamaoni o COVID ripotia I tua oia New Zealand I tutono o le whaiunga o le vaiaso. O nei cases umai tu sam whaamtalanga ma le soifua malo loina o lo o whaanofo e sea, ma ele o yesa case I tua il community. O le to olua nei cases whaamaonia o whaanofo e sea e mai initia taunu ule le aso sfuruiva ma le lua se fulo o le masina nei. To oluan taunu mai Amerika I le aso lua se fulo me, to atasi mai Saudi Arabia, ma le to atasi mai Malaysia. Ma o nei cases umana whaamaonia I siaki na whai le to ai taunu mai I le atunu. O lea to aono o lo whaanofo e sea umai no fuanga whaanofo e sea I au kilani. E le masani ono no fo iel palemene I aso wharaile, peitai, ono o le fia whaasa o le se o lo o totongi na I e tangata au se talia no fuanga whaanofo e sea New Zealand, le ana to e poto ai. Whaitau se lau tangata au se talia ele isa o pei meni na tu inatu ai e tauno latu tutongia o whaanofo e sea, ma o lo o fua lea, I le pili na pasia whaatopetope ia au kuso taluai watatau o na tutongi e tangata no fuanga o lo o mai whaanofo e sea ai. I lalo lea pili, ele o au fia I tangata New Zealand toi fo I mai, whaapea ma tangata au se talia o lo ono nofo I tutono New Zealand. Peta ai ele I tau fia I pei meni na tutongi pea e tangata au se talia na tawhawhau mai I nei. Ele ima mau atu na toe maua muli ai e New Zealand, e ono soli tu la fono lea I lalo tu la fono fe malanga inga, a wae o komeki la vona mau e tangata o se talia visa no fo mau, I le taimi e ulufale mai ai I New Zealand. O se nunumi e fōlinga mai, e le fa atu la fono ina le totongi e tangata o se talia o no fuanga fa anofo e sea, ma o lea na toe fono fa avave ai le mauta, e sui lea tu la fono. O le pasi o le teuteunga o le tu la fono I le asawharai le taluai, o se ngai o inga na talo wha atope I alo I ai, pe wha atu la fono ina pe meni na tutongi le whaitau se lau o tangata ta whao mai au se talia. Ma o le a le ma whai ai ono lato fina wina le nei mata upu I luma o le tu la fono. Ua ilo le malo le tele o le fesoasoani o lo tutongi mai mo fale po le accommodation supplement e fesoasoani ai I a inga e mawala lalo tu pe maua. O le popolenga o le malo, o le tele o le fesoasoani o lo toe alu I tangata o ta o landlords po I lato e anaina fale mau tutongi. Wha amautino ai le Minister o tupe Grant Robertson o se fesoasoani o lo tele ina fesoasoani le to tele, pitai, o lo sa wele fesili, pe wha amata o le awala tonu lea e fesoasoani ai le tutongi no fale mau tutongi, lea e toe aluanga I landlords. I tutono le se fulu tausanga wa wha amawina ai le whanganga I lunga o le tau o fale mau tutongi, ma o le whaatupula I o rents, ua alu ai fo I lunga ma le fesoasoani mai le malo, tawala mai lea I le accommodation supplement. E silia ma le tolus fultasi miliona I le vaiaso o lo o whaaluina I lea fesoasoani I le taimi nei, whaatusa lea I le na o le se fulu fitu miliona I le tolu tausanga taluai. I tutono le tausanga o lo o whaaluina I le tasi tesi ma le 5 piliona o tupe tangata tutongi la fonga. Whaamautino le Minster o le iloilonga o lo o whaia nei e tatau o na whaalawi loa ele I uma le nei paia inga. Tala whaai oltae au? Whai tau se lau ngase o le a leo o lātou ta o tonga na fuafua mo le nei vaiaso, I le mauta ngase I Waikato. O le vaiaso ta aluai na oso whaia ma whaaleanga ina I le system o lo o whaonga ina e masini computer, ma e o mai le so, ma tua I paso le pūlenga toe awa o mai whaamaumaunga ua le ilo loa. I reporti le o ilopo o awhia toe whaalele ai le nei system, ma e lo I eisa tūlanga o ata mai ai e mai a whaalele ai le vaiaso nei, po o le vaiaso fou. Ua whaaleo ngā ina ile o atu I le tolu se lauta o tonga I le aso, ua mai a whaatulanga. I saunoanga le pule whaatono le whale mai ma au nanga lautele, Chris Laurie, o le ua sa ili manual pe fua I whaamomonga lo mia I ngua matala anga o siaki o ngase, ma ua tele I lawa ina toe fisota I le telefoni anga I GPs. A o toe ngā lulo I le whale mai toe whaaleleia le nei system online o lo wha o ngā ina yana masini computer, ua whaailoa le pule whaatonu e ono mo o mia le toe whaopopo le au whai ngā luenga a wale toe tu uino whaamaumau ngai tutonu o le system fou. Tala naol tae au manuia le amatanga o le vaiaso.